Na kiri karĩkarĩte kwĩrĩgĩri nĩ baingĩ ngabana Kawira Mwangaza muthenya jwa narua nĩ ariungirite Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi obicine ciawe cha Kilimo House muciĩ-inĩ jwa Nairobi. Ndiunga ya Kawira yezĩte ũrĩ mbunge ya Senate ĩcemanĩtie kwarĩria kweberwo kwawe nĩ mbunge ya county. Gũkũrũkĩra mutandao jwawe jwa Facebook, CS Linturi augĩte atĩ bakethirwa na ngabana Kawira kĩrĩ ndiunga yawe ntuku ya RUUJU county ya MERU na arĩa akethirwa agĩtongeria UANDI bwa mĩtĩ gembe tigania na imenti. Gavana wetu ni mama. Ntuko inka inyuma ya ngabana Kawira Mwangaza kuonekana agitumo chore na mutongeria wa Wiper Kalonzo Musyoka na amenerua ate agitete bobo nekenda mutethia njarene chama senator na nde muthenya jwa ntuko ya narua na tirimanete na Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi. Mama kwa Kalonzo akamama kwa Raila. Ndirira Kawira ini Kalonzo na ini Raila ini ndaba kampenaira na indaberere wowe makosa yaku kwa uma kwa Kalonzo choka MERU wariria ntoba MERU bakubere tsore utomba koruma kanisa uruma ntoba kanisa uruma father uruma ntoba ndaro choka weta uwa watethuira Raila yawinda mukaneria na atebwithia onto bura bwezete na mustuko jo munene ni onto baireba batende thoganirwa gweka uchore kumanya na osiasa bwao nao Kairi Kawira atirimanete na Linturi ntuko ĩrĩa mbunge ya Senate ethiritwe ikiarĩrĩria kugitwa gwa kamiti ya mwanya ĩrĩa ikathoja na ondene kweberwa kwawe ne mbunge ya county ya MERU. Honorable Senators, this is the first impeachment hearing in the 13th Parliament. Such a hearing is one of the most crucial oversight tools and singular roles of the Senate. In undertaking this mandate, the Senate will be sitting as a quasi-judicial body and will conduct investigations into the alleged infractions of the Constitution and the law. Njia ya kamati ndio itakuwa njia ambayo itakuwa ya mwafaka sana, kwa sababu itaweza kupatia nafasi wale maseneta ambao tutakuwa tumechagua ni njia gani ama ni mwelekeo gani, na kuangalia zile karatasi zote ama stakabadhi zote ambazo zitakuwa zimeletwa kwa kusikiliza hii kesi. Ikaririkano akire kunyuithwa muma wa Kawira Linturi ni agitire igamba rĩa kumugwata mbaru kiri utongeria bwawe kinya kwethirwa we na aria guchindwa ungabana. Tumefika hapa kusema ya kwamba ngabana wetu mpya tuko tayari kusimama na wewe, tutakuunga mkono, tutahakikisha ya kwamba umefanyia watu wa MERU kazi na usistuke. Tuko tayari kusaidiana popote pale, tutakuwa kuhakikisha MERU yetu imesonga na ikaenda mbele. Ende kuna reo uu kureka gita ngabana Kawira agwetire Linturi ati ni akwenda nusu ya wathani bwawe nusu mkate. Onto bura kinya Linturi atajukirie na uthu kwena ndo bae arabetu tubendete muno umo wetu akathuri muronge onge wetu Linturi na boi barede na bonge bariwa Kawira Mwangaza kenda bamwetikiria ukuma kero tesaidia Ruto Kawira Mwangaza abaga ile thirikari nusu. Thirikari ĩtegwo mukate nusu na ĩtegwo mukate kwata imukate fundo baya. Oto mundo fikete kwa ila go batoromera Mungu na watu wakula. Kire gutirimana kwao na arua ndene ya nyomba ya kilimo ni barĩrĩtie ngwatanĩro yao kire gukiria ũrĩmi MERU. Aria ngabana Kawira augĩte ntuko ya RUUJU akagwatanĩra na atongeria bangi MERU kuanda mĩtĩ kire itagaria ria Rais William Ruto kumatia mito. Kĩũria kire gĩtigere na ndi mathuganio ni jakari ni kwethirwa Kawira Mwangaza gakugeria guchwa gĩturo gĩa guchige kathaici ari gikarangone kagochwa achore bare bakamuonokia. Maureen Kinya, YAWE TV.